Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Jew nitolbu flimkien jew niċċelebraw tal-mistej qaddisa u jew nħejju ruħna billi l-ewwel qabel kollox narfu li aħna qegħdin ngħixu fil-preżenza ta' Alla, Alla li jħobbna u għalhekk anke jaħfirna n-nuqqasijiet tagħna. Għalhekk ejjew naħsbu f'dan mument fin-nuqqas ta' mħabba li urejna hekk matul dan iż-żmien u nitolbu mulej ifejjaqna u jaħfrilna. U għalhekk ejjew nitolbu flimkien nistqa' l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, billi ħallejt id-dmirijieti tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfirna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej għati widen għat-talb u mlitana. Għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li jseħħilna inkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltna flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra lill-Lut. Ħuti, kif jgħid l-Ispiritu Santu, jekk illum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom bħal fjum l-irvel. Jum it-tiġrib fid-deżert, fejn ġarbuni mis-sirijietkom biex jippruvawni. U raw kull ma jien għamilt tul 40 sena. Għalhekk jinstmerrejta lil din il-ġenerazzjoni u għedt dawn dejjem mitlufin f'qalbhom. Huma ma rfux triqati. Hekk ħlift waqt il-korla tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Ħuti, araw li fl-ebda wieħed minnkom ma jkun hemm qalb imħassra bin-nuqqas ta' twemmin li jwassal għal firda minn Alla l-ħaj. Immamlu l-qalb lil xulxin kuljum sakemm inkunu għadna nistgħu ngħidu illum biex ħadd minnkom ma jiġġarraf mid-dnub u jwebbes qalbu. Għax aħna għandna sehem fi Kristu jekk nżommu sħiħa sal-aħħar it-tama li kellna fil-bidu.
Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Inwiġbu fl-imkien isimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Ejjew inqimuhu ninxteħtu quddiemu, arkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naġ tiegħu. Flimkien isimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttantawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Flimkien isimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Għal 40 sena dont mistmellu dan in-nisel u jienet qalbu mħassra dan il-poplu. Triqati ma jarfux, għalhekk ħlift fil-adab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Flimkien isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Ġesu xandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejaq kull xorta ta' mart u djufija fost il-poplu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien resaq fuq Ġesu wieħed lebrus jitolbu bil-ħerqa, inxteħet għall-kubtejh qudiemu u qallu: jekk trid tista' tfejjaqni. Imqanqal mill-ħniena, Ġesu met idu fuqu, messu u qallu: irrid, kun imnaddaf. U minnu fih il-lebra marritlu u ġismu indaf. U widbu bisħiħ, batu malajr u qallu: qis li ma tgħid xejn lil ħadd, iżda mur uri ruħek lill-qassis u għamel offerta għal fejqan tiegħek kif ordinna Mosè biex tkunilhom taxxida. Iżda dak meta telaq beda jxandar ma' kullimkien u jxerret l-aħbar hekk li Ġesu f'ebda belt ma seta' iżjed jidħol bid-dier, imma kien jibqa' barra fil-kampanja u kienu imorru ħdejh nies minn kullimkien. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Hekk il-Mart huwa dik ir-realtà li ġenna nsaqsu ħafna mistoqsijiet. Il-momenti ta' tbatija huma momenti ibsa fil-ħajja tagħna. U min jaf kemm il-persuna il-dur lejn Ġesu. Meta tilmaħ li Ġesu titolbu bil-ħerqa, tinxteħet għall-kubtejja quddiemu u saqsih anzi kważi b'mod konvint tgħidlu jekk trid tista' tfejjaqni. U kemm tkun tixtieq li dak li kun jisma' lil Ġesu jgħidlu wkoll irrid tkun imnaddaf. Dak hija realtà fejn min jaf kemm il-persuna li tkun għaddejja minn Mart anka tixtieq il-fejqan. U forsi meta dak li jkun forsi ma jirċevix il-fejqan immedjat tal-ġisem wieħed jibda jkompli jistaqsi. Allura Ġesu fejn hu? Kif inhu l-fejqan ta' Ġesu? U kif nitalmu wkoll mill-Vanġelu, Ġesu meta fejjaq il-mart fiżiku dejjem jitjurina u jwassalna għal fejqan tal-realtà spiritwali tagħna, għax il-Ġesu jħares li l-bniedem sħiħ. Ġesu illi lil dan il-lebrus, il-majda tal-lebra kienet mhux biss edha teqret il-ġisem tal-bniedem imma wkoll taqtaw mis-soċjetà, taqtaw għalih. U il-fatt li Ġesu fejjaq naddaf lil dan il-lebrus ifisser li dan il-lebrus sar reġa' parti mill-komunità. U allura fil-waqt li nkomplu anka nitolbu biex jkollna il-fejqan
Illum anka diversi mezzi mediċi ikonna l-fejqan fiżiku. Imma dak mhuwiex biżżejjed, għandna bżonn ukoll il-fejqan spiritwali, il-fejqan mentali, illi aħna bil-preżenza tagħna nistgħu wkoll anke bħala nsara nistgħu inwassluh il xulxin. Aħna li nieqfu nkunu preżenti ma' xulxin, b'mod speċjali mal-persuna li għaddejja minn żmien ta' mart, li nkunu preżenti u li nisimgħu forsi xi kultant il-krip tal-uġieħ u tal-uġieħ li jkun għaddej dak li jkun. U forsi għalkemm f'moħħna ngħidu ma forsi m'għandux raġun sa barra, imma jew nieqfu nisimgħu. Nieqfu u nisimgħu. U nħallu dak li jkun jesprimi lilu nnifsu. U b'dik li mħabba li nisimgħu, nkunu qegħdin nkunu parti minn dak il-fejqan illi għaddejja minna dik il-persuna. Li ma tħossix maqtuwa, illi ma tħossix maqtuwa mill-familja, nkella mill-soċjetà, imma l-fatt li nkunu preżenti, nkunu parti minn dan il-fejqan. Ejju nitolbu ma li Alla tagħna. Ħalli verament nkunu dil-preżenza ta' ħniena, ta' tama, ta' mħabba, mod speċjali ma' minnu marit, ma' minn għaddej minn dan iż-żmien diffiċli illi għal ħafna momenti wkoll hekk diffiċli u xi kultant ta' kriżi. Sinjor Alla, tina l-Ispiritu Qaddis tiegħek biex bħal Ġesu nkunu il-mezz ta' fejqan għal ħutna u għal xulxin. Ekku isperati minn din il-kelma, ejjew nresqu t-talb tagħna l-mulej ta' sħiħa illi huwa dejjem magħna. Missir Qaddis, għati s-saħħa tiegħek, il-Papa, l-Safijiet tagħna, il-Saċerdoti reliġjużi, il-kull minnu Muhammed u Mamda. Għatihom mulej s-saħħa u l-koraġġ u mlihom b'imħabba, imlina bil-imħabba tiegħek ħalli nkunu mezz ta' fejqan bil-grazzi tiegħek għal xulxin u għall-bnedmin kollha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-morda kollha. B'mod speċjali għal dawk illi jinsabu waħedhom. Provdilhom persuni illi jħobbuhom, persuni li jgħinuhom fil-bżonnijiet bażiċi tagħhom u li verament ikunu viċin tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal professjonisti li għandhom id-dmir illi jfejqu lill-pazjenti u klijenti mulej jagħtihom is-saħħa imlihom bl-imħabba tiegħek. Ejnhom mulej sabiex jaraw il-fejqan tal-bniedem sħiħ u fil-waqt illi jaqilgħu dak li hu ġust imma jiftakru wkoll fil-bżonnijiet tal-pazjent. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi fil-familji tagħna, f'pajjiżna u f'kull rokna ta' din-dinja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għat-tfal kollha, għall-adolescenti, għaż-żgħażagħ, b'mod speċjali dawk li għaddejjin minn żmien diffiċli minħabba realtajiet qiebsa fil-familja, għatihom mulej il-fejqan tiegħek, provdilhom persuni li jħobbuhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fiskiet ejju nresqu it-talba tagħna wkoll. Missir Qaddis, grazzi tal-li inti tajtna lil Ġesu u tibqa' tipprovdilna lil mulej Ġesu bil-fejqan tiegħu, bil-qawwa tal-Ispiritu tiegħek għin lilna wkoll sabiex inkunu il-fejqan għal xulxejn. U dan nitolbulek Missier bi Kristus Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti sabiex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lil-Alla il-Missieħ illi jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Il-qamolej l-offerti tal-poplu tiegħek għamel li bija nitqazzu u naqilhom minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħaj il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missieħ Qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irraddulek ħajr bibnek il-Ażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek illi bih għamilt kollox, illi inti battulna bħala Salvatur Feddej, magħmul bniedem l-Ispiritu Santu u mwieled minn Marija Verġini. U għatem irida tiegħek kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbiet tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. U għalhekk flimkien mal-anġeli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej, inti il-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħal-ħobs, raddi l-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi illi jingħata għalikom. Ekku koll għajlik laħa il-kalċi reġa rad il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax danu il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-demm illi jixxerred għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' d-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidina Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajrax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu s-Santu jaqqadna l-koll f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar mulej ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar mulej fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini mqaddsa Alla Marija. U San Ġusepp mal-Apostlu u qaddisin kollha illi għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel illi magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu jingħata lilek
Alla missir li tista' kollox, flimkien ma l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw fil-ħena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu inti li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom il-paċi tiegħi. Mulej tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u għatija laqda li inti tfid fija, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi ta' Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi xulxin. Disem flimkien bad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, kull jissolli nisidu l-qalba. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu.
U Alla li tista' kollox fiċ-ċekont tagħna nitolbuk biex bħalma inti ġġeddidna bis-sagramenti tiegħek hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom il-mulej. Alla li jista' kollox il-Missieħ u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Araw blima għozza ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025, ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le, resqin leħ. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu s-Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlisenna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omla għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfirna d-dunubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna li rikolla speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek.
Konsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tagħmmet fix-xmara Ġordan. Missiena li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. خبز نعطى كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنوحات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا آمين. Slima lik Marija bil-grazza mimlija malej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين السا وفي السياط الموتان آمين. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-malej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين السا وفي السياط الموتان آمين. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-malej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين السا وفي السياط الموتان آمين. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-malej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين السا وفي السياط الموتان آمين. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-malej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين السا وفي السياط الموتان آمين. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-malej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين السا وفي السياط الموتان آمين. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-malej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين السا وفي السياط الموتان آمين. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-malej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين السا وفي السياط الموتان آمين. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-malej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين السا وفي السياط الموتان آمين. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-malej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين السا وفي السياط الموتان آمين. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu u s-Santu. كيف كان من البدو والسا وديم يبقى الديم تا ديم آمين. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi għafirna d-dunubietna, eħlisna mingħajr tal-infern, kull ġenna li rih kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw it-tieni misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera ruħu minnu fit-tieġ ta' Kana. Missiena li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. خبز نعطى كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنوحات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا آمين. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-malej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين السا وفي السياط الموتان آمين. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-malej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين السا وفي السياط الموتان آمين. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-malej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين السا وفي السياط الموتان آمين. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-malej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين السا وفي السياط الموتان آمين. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-malej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين السا وفي السياط الموتان آمين. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-malej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين السا وفي السياط الموتان آمين. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-malej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين السا وفي السياط الموتان آمين. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-malej miegħek imbirka inti fost in-nisa u
u nbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija malejmiek imbirka inti fost in-nisa u nbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija malejmiek imbirka inti fost in-nisa u nbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija malejmiek imbirka inti fost in-nisa u nbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missih u l-Iben u l-Ispiritu u s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uridna li inti jomna għalli kisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfirna d-nubitna ħarisna minn nar tal-infern. Ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Misterna li inti fisma u jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru li minu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missih u l-Iben u l-Ispiritu u s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalli kisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina jrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu, aħfirna d-nubitna ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna li rikolla speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw f'erba' misterju minn tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Misterna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru li minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-jemijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-jemijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-jemijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-jemijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-jemijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-jemijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-jemijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-jemijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-jemijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missih u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfirna d-dunubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw, nikkonsidraw fil-ħames misteru minn tad-dawl, meta Sidina Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Misterna li inti fisma u jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trirtent kif is-sama ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija mal-jemijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija mal-jemijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija mal-jemijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija mal-jemijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija mal-jemijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija mal-jemijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija mal-jemijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija mal-jemijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija mal-jemijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija mal-jemijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missih u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Slima lik Sultana, om taħnina, ħajja ħlewa ta' matana,
سلم عليك لي لك نايدو لشهنا طرفناتي ولتيفا لي لك نتنادو احنا اللي نبكو نوفي فدان اللي بيت دموخ اي ملا افكاتتانا دو علينا دو كلينين تيك تاهنينا أرينا وردان الطرفنامنت الجسو فرتن بيهك تال جوفتيك وحنينة وبيا وحلوة وفيرجن ماريا سكونت الفمة البابا بالسنة اللي انت في اسمه ويتي تقدس اسمك تيجي سلطناتك يكون لترتنتك في السماء اقدر فلاين وبزناتك كل يوم أتينا اللوم أغفرنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر للمنوهات علينا لا تدهنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا سليم عليك ماريا بالقدس مملية ملايمية كان بيكا انت فوسط النساء وينبيك الفرد الجوفتيك جسو قديسة مريم ملا طلبالينا متنبين إسا في السيات على الموتانا من جلوريا المسيح والابن والسبيريتو والسانتو كيف كم البدو إسا وديم يبقى الديم تديم أمين أتيوم أمالي المستيح تديم دول تديم يدفوهم استيخو في سليم أمين مولاي خنينا مولاي هنينا كريستو هنينا كريستو هنينا مولاي خنينا مولاي هنينا كريستو اسمانا كريستو اسمانا كريستو القتال بتاعنا كريستو القتال بتاعنا مسير تاينا الله هنا لينا ابن الله لفدية الدنيا هنا لينا سبيريتو قديس الله هنا لينا تونتا قديسة الله ويهت هنا لينا امقاتسة ماريا اطلب علينا امقاتسة ومالا اطلب علينا امقاتسة شابة تشبي بيت اطلب علينا أم تا كريستو اطلب علينا أم الكنيسيا اطلب علينا أم تا الخنينة اطلب علينا أم تا القدس تعالى اطلب علينا أم وشابة اطلب علينا أم التامة اطلب علينا أم لزيت صافية اطلب علينا أم لزيت نظيفة اطلب علينا أم بلتبة اطلب علينا أم لتستحق المحبة اطلب علينا أم تلاجب اطلب علينا أم تالبرهير طيب اطلب علينا أم تمن خلقنا اطلب علينا أم تمن سلفانا اطلب علينا شبة كل عقل اطلب علينا شبة لتستحق كل قيمة اطلب علينا شبة لتستحق كل فحية اطلب علينا شبة كلك ستة اطلب علينا شبة كلك حنينة اطلب علينا شبة دايم مربوطة مع الله اطلب علينا مرة القدسية اطلب علينا ترون تالعرف اطلب علينا بدو تالفرتانو اطلب علينا أمارة الإسبيريتو السانتو اطلب علينا أمارة كل جاتسيا اطلب علينا أمارة كل تيبة اطلب علينا وايدا ميستيكا اطلب علينا توريتا دافيد اطلب علينا توريتا لافوريو اطلب علينا دار تدب اطلب علينا أركة ترابتا جديدة اطلب علينا بيب السما اطلب علينا كوبة فلودو اطلب علينا صحة المرضى اطلب علينا كان تلميذين بين اطلب علينا فرج تلمنكتين اطلب علينا فرج تلميجرانتي اطلب علينا عينونة الإنسايا اطلب علينا سلطنة الأنجلي اطلب علينا سلطنة الباترياركي اطلب علينا سلطنة البروفيتي اطلب علينا سلطنة الأبوستلي اطلب علينا سلطنة المارتري اطلب علينا سلطنة الكونفسوري اطلب علينا سلطنة الفيرجني اطلب علينا سلطنة القديسين كلها اطلب علينا سلطانة منسنا من الأول تبا اطلب علينا سلطانة متلا السما اطلب علينا سلطانة الروزاريو مقدس اطلب علينا سلطانة الفاميليا اطلب علينا سلطانة الباتشي اطلب علينا حرفتالا اللي تنخي ذنوبيت الدنيا احفرنا نطلبوك مليل حرفتالا اللي تنخي ذنوبيت الدنيا اسمعنا نطلبوك مليل حرفتالا اللي تنخي ذنوبيت الدنيا خيرنا لينا اطلب علينا قديسو ومالا بيش يكون يستحق إلنا داك لودنا كريستو نطلبه هاتلنا قدياتيك ملايالا نطلبوك لنقودو دايم السخة الروح الجسم وبالانترشسيوني تلمقاتسا وغلوريوزا ماريا دايم فيرجيني نكونوا مهلوسين مدوية تايسا ونقودو لينا تدايم بكريستو سيدنا آمين سامك لك أنجلو اطلب اطلع لينا في التأبيدة كون انت لينونا تانا كونترا الحزن وتنسيس الديمونيو رزنو الله نطلبوك بالهيئة انت الأقوى فوسط القطية السما ادفع بالقوة تعالى في الإيه الانفرن للشيطان والسبيريت الزينة الأخرى اللي يتجروا في الدنيا التلفين تلاريخ آمين سلم عليك حريص الفداي وعروس الفيرجن ماريا ليلك على فدالك للابنو فيك ماريا قادت الفلوس تاعها
miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll. U mexxina fi triq tal-ħajja aqlana l-grazzja, il-ħnina u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian, Itlob għalina. San Toroko, Itlob għalina. San Pawl Missena, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazzi Falzon, Itlob għalina. Beata Adriodata Pizzani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-mister tal-ġisem quddiem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbijek Alla, imbijek l-isem imqaddes tiegħu, imbijek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbijek l-isem ta' Ġesu, imbijeka il-qalb imqazza tiegħu, imbijek id-dem aziz tiegħu, imbijek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbijek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbijeka l-kbira Om Alla Marija Santissima, imbijek l-imqazza u immakolata konċezzjoni tagħha, imbijek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbijek l-isem ta' Marija Verġini u Om, imbijek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbijek Alla fl-anġli u qaddisin kollha tiegħu.